Uy, Juma! Na! Uno na isab! Nawarang, kita ko na isabi ayang itiwan is neng. Aw, kanal ko bininisab ko si tunang mo. Ay, ito na, bes. Ha? O sige, sige. Likod na ako marinig story na kita. May teto, bes. Hindi, Sulma. Sarang-sarang na yung paglimot ta. Oh, kasi bulan Ramadan na. So, itahalakaan. Mag-maap, bes. Patod na nga kita dusa. Amo na tuod. Hindi pa kita. Mang-fit na pa kita. Mang-judge pa kita. Mag-maap da ko man, Juma. Sarang na yung pag-fit na, bes. Actually, da, Juma. Swerte talaga ako nakabakay kay mo. Kasi makapagbago na ako. Sarang na yung pag-fit na, paglimot, pag-judge. So, itahalakaan. In bulan Ramadan. Kasi makaminsan dahang katahon puasa. Sarang na. Bisa yung bukway niya. Pula na. Paitom na ako. Di wow. Kasi na-realize ko, sobra na tuod kita. Mag-fit na sadya. Mang-judge na dyan. Mang-judge ka na lang tao. Makakonsensya rin sa besh. Biya na, sarang na. Di ko na kaya. Kaya advice ang takaw, sarang na. Bulan Ramadan. Halkaanta. So ita pag-addatan. Sarang na pag-fit na, sarang na. Magbago na kita. Ha? Kita yung dagbos mo yan. Bang. Bang maus ni Hailaya. Maguno kita. Na. Manglimot ban balik.